مرحبا جوارا ویگا از دیسا لهولریم لبیال پرتوکروش کیمه از ور نشانی و بدم و چند پرتوکال جهالبت جبوا او بکم پرتوکیم کو از نشانی و بدم دبینن خال ور وک بتیپن سورانی پرتوکات نشان دهین اف پرتوکالان به تیپن آرامی وک لور زراوی سورانی جبر کتی آخافتن گلک پرتوکروشم بی هاوی پچوک ابناء او قصبر مزنه بچوكه براستي لهوليري لسوقو امبيجن بازارن هوليري ده قالك زيدانه افجي ياك جوان لبن امبيجن كلها هوليري ده بل ولا بش مدبينن وقت على كردستان السنه وبي هويه ديسان لبي الي جيرجي قالك امبيجن بش ميجي ديسان پرتوکروشن وقت امبیجن لسوق و میدانن گلک هنن من وینی وانج باره بار بکرن از هول بدم بکاربم بچم هن درین دن دیسان پرتوکروشن از وانجی هلبت باره پار بکم و گرا خویا لسوق و کولانو باجارن هولری دومینم هلبت از بچم هی هن در جیندن لیت خوازم شوا هولری جی بوا بدم ناسین و بوا بدم زانی evde pırtıkfroşek Kürdi bir soraniye Pırtıke cur becur leve derahin Liser Çinyan, liser Urrez, liser Dünya Avanan Gandhi Aliya İzzet Begoviç, Nelson Mandela Alve dera Malala heye Leve dere Lever me Hitler jidi tu Hitler ka Hitler. Al pırtıka küçükü. Eza vay Saddam ya vay Hitler. محمد شكوري هاي تركيا هي كتيبة. تركي هي. أوش محمد سليم شروكايا. Ha Hitler ha vay ya. Mezakini Neser Hitler leser Kemal vay pırtıkene. Ev pırtıkek leser Kemal ya Mustafa Kemal ha. Valla Mustafa Kemal Atatürk'ün misali vay ki din nizanım bakıyım. Vay ki din dekarım çıkı beyzan. Evci Sapiens'e be Sorani hatiye var gerçekten. Var şu an video çek. Eva Sigmund Freud. Tamam la la bas ava. فلسفه خودزانه آواجی عزیز نسین نه پرتکی وی ورگرینن عزیز نسین وکیدن آوای اورهان پاموخ ویل ویدارا آواناج پرتکی اورهان پاموخ آوان ناوی من ماما آوان ناوی چیه لاو زان نوالا نزانم بخونم من ناوی مسوره چیه یادش تکوه وکیدن ناس کی هیا نمیزکنی آلوی درا وای مینا کو پرتوکین فلسفی هنه آوانان آوا کیو دسکارت دست بونزم چوب ناوی آن آوانان جلوی درا وای نیچه هیا آلبرت کاموس هیا آن نیچه لورجی هنن پرتوکی وکیدن یه دنیای جی هنن وکیدن پرتگی به سورانی آواسی بود فرود دیسان ورجی هیه ویدیو ما یوقاس دیسان هر روها و نورجی دبینن اف پرتوکروشان جیهنن دان تاونه دانه لوگا گرتینه از بشکل درن کاتمه لبر به مموزینه دمشم دخوازم مموزینه نشانی و بدم دیسان ناو دان تاونه داجی پیگر گلکن پیگرین جنان گلک پرم براستیف عجیب پوش بومن مخابن چاودیریه که من لور هیا کو جن نه دناف جیانی دانه پر لی اف دیت نوام پیگران هلبت جبوه از بیجم جبومن عجیب کو بربه پرتوک خانه کتاب خانه مم اوزینه یعنی پرتوک فروشه لور هلبت بهتر گوتنا پرتوک کتاب خانه تبکارانین لی ام نالی باکوش پرتوکی بکارتینن هلبت لور پرتوکشی تگوتن دیسان ببی هاو یعنی اف در وکم بیشن براستیجیه که گلک مزنه گل ما مستحی که ما خودین گوت لور وک
جیم بیشن او AVM باکور تیگوتن و لترکیه نزان ملورد چه تیگوتن براستی لیک جه کلک مزنه دبیشن گور او که یعنی گر کو چه بیا و روجدات ناوین دا یا هری مزن با لمخابن دبیش بر مسئله البته سیاسی رینه دانه بروی هزینه که مسئله سیاسی بحثا بس بحثا پرتوکان کتابا مکم جواره دیسا امراستی پرتوک فروشه کدوم نه لافجی ام بیشن وقتشتن ون بکاربن شوار وقت دیاری فلان بگیرن هنن جین بدی هاویش دیسان دان تاونه دا گلک زیدانه هلبت وقتن ذکرم چه بیشم دان تاون جیه که برای تنگ یعنی مش برای زحمت دم مروف زیده به لدوان ساعتان دم دبینن گلک زیده کس هیال ورش برکو هوا هنیکیه دیسان پرتوک فروشتی نشانی و بدم جبر البته این کوب سورانی بخونن دزانن که نابیوچیه کتابخانه ای رفا اوسا یعنی خواندم برای گله کی لوازه قلسه آخر هول dedim başlar bakmış berkum sapiens şi ve sorani ki kitapxane î baldar ez ne galet bim enku sorani bizanibin dikarin alikariya mı bikin bi hawi veni video xwaçê dikim mixabin kitapxana me muzînê girtiye lezî dîsa helbet nîşanî we bidim kitapxana me muzînê Hevalên ku hatin başûrê Kurdistan dibe teqez bênê serdana kitapxana me muzînê bikin li kitapxana me muzînê da Pirtûkên ji em bêjin Bakurê Kurdistanê hene û helbet taybet Kurdên me yên li başûr gel ku videoya me gutarî dikin tebaşa dikin silav ji bo wan jî dibe ew jî bênê ji kitapxana me muzînê dikarin şwara Pirtûkên Kurdî yên bi tîpên latînî hatine em bêjin weşandin dest bixin wekî min got bêtir Pirtûkên ku li vir bi latînî ji Bakurê Kurdistanê têne wekî din dîsa ji Rojavayê Kurdistanê jî gelek Pirtûkên Kurdî yên bi tîpên latînî henin bi rastî ji edebiyata îngilîza erebî û em bêjin farîsî li vir hatine wergerandin wekî hûn li piş min dibînin li vir gerdeniya gewherî ya Melayê Cizîrî ew kawî heye şîrove li ser ya wî heye ew xanimeke Kurdistanî hûn dibînin wir navê wî teqez binivîsin jir ez nabêjim helbet li piş min dîsa ala rengîn heye pîroz û xweş bi vî hawî kitapxana me muzînê jî ev e dibe teqez werin serdana kitapxana me muzînê li Hewlêrê bikin li dan tawûnê ez dîsa li Suka Qeyserim Ancak bina bekledin Kayseri dibêjin lê li vir gel pirtûk firoşekî me wek min dîsa nîşan dabû bi vî hawî pirtûk firoş gelek li Hewlêrê wekes ne seyyar lê bi rastî gelek jiyê wanê biçûk henin vêga derbarê pirtûkan da em daxivin ka pirtûk çend hezarin bi rastî li vir jî pirtûk ne erzanin weke Bakurê Kurdistanê an jî Tirkiye pirtûk li vir jî gelekî ez karim bêjim giranin navekî gelekî ew nav henin navdarên emjin cîhanî bi soranî hatine wergerandin ev gelek baş e bi rastî ez dixwazim çekî nêz ve nîşanî we bidim yani pêş te ji dîsa nîşanda axir weke hûn dibînin yani Suka Qeyser bi rastî ciyekî baş e him xwarin da xwarin û axaftin heye û li aliyekî jî helbet hebûna em bêjin firoşekî tiştekî gelekî baş e ji bo min gelek em bêjin cûreyên cîhanî hatine wergerandin hene li vir nav bibêjim lê ji ber ku soranî xwenda min ne gelekî baş e belkî nîşanî we bidim hin wêne ev wêne hûn ne ev ê din hûn dinasin ji xwe gelekî navdar ev ji cîhanî ye ji ber wê xwest ew bikim ka em bipirsin niha merheba mamoste بله چقدر بهای پرتقال هری کم زده؟ 7000 کیجان پرتقال زنده‌سine Aziz nesin hundzanın Bakur geleki naskiri evlidir ve sorani hatiye wergerandın. Kurmancıye. Ama fazla tipen Arabi ne nefs Arami. هذا ده كرمانجي كهية البر. ده من المال أسباب مهرم. إدبام سبب سنتين. واكيد هنا. Vega Türkek kurmancı ya verger aziz nesil medid. Biz kareki çirok nivise gittik ki burası gelek serkeftiye.
آخر hala rengin sanırtmışım gibiyim. Bazı ki hoş beşleştirmişler. Yani behna azadiye şey elbet. Yani bir şey vakit disalı geldi. Helal hemen sol hemen nefretten frotan vakit gibiyim. Berker dergelek gelme. elbet مرود به سولابی کو راحت دکاره بکه نگین خواه بیان خواه باشتره به کورتی من خواست از بحثا اف در بکم جواره اف جی هندرین پرتوک فروشه جیه کی بچوک یعنی جیه نوسا گلک اندی سا دوارت کم ل هولیره پایتخت کردستانی ببی هاوی